díl. Toto je fakt už posledný skin, už fakt vám sľubujem. Aj mi sa ľúbi, takže sa ho okabím. Takže ideme točiť díl. Ja idem ľudí si pozerám. Tak co nejde? No už. Tak. Ludičky. Ja pojímam, ona mi kúpi to, na mi urobí účet. Hej. Ja, máš. A tam ona mi urobí, že... Stopni to. Nie. Dobre. Musíš čekať hodinu. Dobre, lidi, stop. Ja takou sobie lacinku pripravujem. Zaraz to nebude. Ty budeš ode A mňa... dílu umreš. Tak. Ja tak necháš. Jak budeme starší, nie? Wow. To je kela. 20. Hola. Mladší. Bueno, by... Ja nemením vôbec. A počkaj, či jakú mi mal? Ja mal jednu motorku, nie? Jakú Lacenko mi mal motorku? Ja neviem. Lidi, asi kto tu napíše do komentáru jakú. Pre mňa to tu mi mal. Strašnico. Išan bola pekná ako ty. Lacenko je pekný ako ry. Ty si Riťka. Hlava do Riťka. Na Mian ja ešte nenahrávam, bo mi sahnul inší. Víš? O, Damian pernul. To ty pernul. Ja ani neperdím. To dve do pernul. Au. Damiana bolí Riťka. To je, ja nie taký bus. Ty si bus. Ja nie bus. Nie som bus. Nie som bus. Nie to bus. Ty si bus. Dobrý deň, pane. Taký dobrý deň, pane. Kde si? Pane, potrebujem od vás kúpiť auto. Ne. Jo. Tam však si sebe kúpil motor, za čo si? Prosím si auto. Nie, jak sebe veš, a ne. Prosím si auto. Ne, Ja som hodil Lacenku, prestaň. No čakaj, to taký, čo ty nohavice máš. To sa mi nápad. Lacenku, kde máš to ty? Kde máš to? Aha, no to si mi nebude pasovať. Nejaký, no. Že ten, čo ja teraz hrajem, nie? To mi brata, akože. Bude jeho druhý brat. Ten, čo ja mám teraz skin. Chápem. Je jeho bratem bude. Nie. Tvoj brat. Môj, čo ja za môj hrajem skin, nie? Ten bude jeho brat. To mi teraz bude za neho. Vidíte, mne ešte sa huje. Búchálek. Koho máš radši? Koho? Búchala alebo Táriho? Búchala.
na ciele. Ale no, to je jedno. Ale tyž ho patrím. Tak. Jakú mala farbu? Červenú, ne? Čarnú rybu. Ale že był zamknutý, tak by nie poszło. Musím všetko od začiatku robiť. Nebol ani zamknutý, nič. Nie, Nie szło. Ešte vám musím ukázať to. Si kokot! Ty si kokot. Hele. Kokote, ty kokot. Nie, bo tak napisał. More, však... To chyba za usmiewik. No mám. Ja sobie kiedy dostałem robót, ja sobie A ja mówię, ale no. albo nie, kupię to ty motorę. Dobra, Hele. ale ja kúpim sobie nový skin. Hej, bo ty już masz motorę, aj toto. Ale ty si... Čo mi, no? Co ty? Co ty? Co ty? A robím motorku. Môžeme začať diel, keď píše, už nesahuje. Zahoše mi. No, toto by sa nabíjanie na telefóne raz, dva. Už. Už. Jednu minútku. Idź ty. A ja. Ne znam. To ma rację, Daniela. A, pomoc! Ty się blokujesz. Ja. Application. Nie. Bouchal. A to byl model. Że się bili. Nie, to prawda. Co to je? Jak dávno? Dawno. Já ještě tu byl Lukáš, tebe co? Łukasz. Je bože, ty jak? Ale ja sobie sahnu toto. A to co? Myslím, to tak. Takže. Počkej lidi, už jdeme toto, už jdeme točit díl, tak
Оці пішов. Lidi, dáte vám poviem. Bo mi sebe samú novú aplikáciu, bo mi točil na môj druhý kanál, môžete dať odber. Lacinko som pataj tvrdým i. Lidi, to co se mi... Bože, oni nedají pokoj. Ty myšky. Lidi, sorry, musíme ešte raz. Už si počul Bracho Seliar? Co nie? Až teraz. Hej lidi, mám tu za to veľmi samú novú, bo to tá nešla. Točíme môj Lacinko som pataj s tvrdými a tam mi normálne vyplo. Nešlo, za to tam písalo anglicky, nehnal mi prečítať. A mi sahnul ten M. A to dobrá, ty. Máme Gumfo Pandu, Patrek. Musimy Gumfo Pandu. Gumfo Panda! To je paráda. Čekaj, idem się oblísť. Bratraniec mi pomohnu, my máme taký istý skin. Jaký bratranec? Lukáš. 1 minute later. To bude dlho, no. Povím. Lidi. Ale oni aj tak nehnajú po anglicky. Dach to hnano po anglicky, ale jak inakšie tričko. Alebo to tá. Inakšie tričko. Toto už staré tričko. Hej, toto mám dávno, nie? Nie, toto nový, tam hore nový. To co mi zase urobil lidi, omlúvam sa fakt vám. Ja ukážem jaký. Ja znám robiť čekaj. Einstein. Ja znám robiť Einstein skin. Ja znám robiť fakt zabitý skiny. Čekaj. Otravné líšky. Líšky. A ja ho tady myšky. Ja som mu Psychobut. Ja neviem, či ten, alebo... Hej, ja si urobím fakt zabitý skin. Dobre, ale keď najmyša aj nelúbi, bo ja ľúbim čarnú, naj tam bude čarná. Okej, bude čarný. Tak sem. Ako môžeš Idem na kafičko. Hej, fakt. Tak idem na kafičko. A? Nerob. Čo ja nejdem nikde. Taká mi nespohodená. Viem pravdúci. Beky tu. Beky on. Udeši, omag to. Šumný. Uško, mamo, chápem za urozmary. Však mi si kasa, že ocháp. Okej. Chceš? No. Na svoj telefónik. No. Ako všetko ako... No, bracho, ja idu na vecku. Na vecku.
czytaj. Ne, Damian, neti, ne, Damian, alacink, to, Damian, aha. Nie, napiszę. A, Co to jest? Jusai, maj, d, i, k, dik, Ale powiem na No. siebie. o, melo, di. Ona nie zna po angielski. To mi smakuje. Poczekaj, ja powiem. Żaj, był. No, nie co. A fur, pridávaš to tu Becky a Stacy. Iba veľmi pridávajú to tunelu. No. Ne. Mama, my spravíme novú skupinu. Bez tebe. Počekaj, ja to napísala. Bež do, prdele. Ty jak ty točil? A ja znam. No kusík končí klavesnica, takže rozmyslela, že čakaj do prdele. To tá klavesnica iPhoneová. Daj, ne. ZI, tvrdý I. No, ty drž hubu, hej. Nie, ja znam. To povedz mi, ja To napíšem. I. Lidi, kusíkaj to, pokazali mě to, no. Ja to vypnu. Začať. Mi vypnú do pi... A ja sobie krafę miał. Kamo, dostanę go tu. Laci, porážku má. A ja to iść, mielam oczy. Ja leży. To jako farba? Dáme čarnu. Damian, moja sestra mi ten motor už zdarma, nic tu nezdá. Ten modrý asi zdarma už. A hej! Mi ho dala za free. Mi ho dali za free. Taki ja. Ja musím sobie dať nový motor. To dobrý. Kamo? Ideme na románku server, či tam za free. Alebo nie. Co si ze mne dělá srandu? Co tu se děje? Co tu se děje? No čekaj, ja musím dať sobie motory. Wow. Môžete dať, prosím, heď motory? A my sa tu sme sa motory. No mám tu. Ja neviem okolo tebe. More už ten zdarma motor. Kamo meni dá pars. A už bol aj dosť starý ten motor. Ale je zdarma, je to super. Tak to, keď nemá Roblox, si môže sebe ho žať. Nemáme iba takto.
Albo je fakt darła, bo tu na wszystkich jest Aga teraz. Okej, możesz tam dać tej iPady, ale powiedz im, że nie można pridać tunelu. A to przyjdę, no to jest tak, no to jest Boże! Aż. Ja nie wiem, tu góra motory. A to moja fika, keď chceš pan, no to chceš pan. Cześć, dam pan. Okej. To co tu robi border? Ja tam idę, no. A to czeka się za tydzień. Ja już Tu picia! Hej. Ten dziel bude na veci pokazaný pre nich. Hej. Kurwizy. Ale na Nelu iba. Ale to Nela začne písať a tak začne Stacy aj Becky. Hej. Že by neboli ticho. No, brácho. Ja już mam toho pełną hlavu. A ja od toho písania, co oni píša, keď uvidia toto, takže omlúvam sa, ale fakt tu píšete o život. A nás Ako ty môžeš predať do tej skupiny Becky aj Stacy, ale že by nepridali Nelu. Hej, ty im povíš. A ja. Keď pridáte Nelu, Tak dáme vám blok. Áno. A Roman nemôžeme točiť. Onem či, keď me nazad pridali, ja im poviem na rovinu. Nie, toto skupinu ja ochápu. Tu mi pošol prič. Vás pridávate tu veci. No co je, dám ban. Bum. Fuck you. A to si zapár. Dám mi ban, ale keď sa vyplňa sa pri. Patrę. Ja idem się Aj mama tu bus taká otravná. To či tvůj? Poviem na tvůj. To Tesla? Hej. To je, keď to Tesla, to môj. A čo nemám šoferovať? Ja mám ho zamknutý. No nemám šoferovať. To tebe. No, chceš šoferovať alebo ja? Ja. Ok, to šoferuj. A zajdeme. No, kde chceš? Už je tu. No ja mu čekám, to si nevím. Kde ideme? Idem. Do kina. Film dajaký. Ja idem nakúpiť. Aj tak nemáme presnú ladničku, máme. Mhm. Takže vezmeme kožel. Zmrzinu. Mrzinu. Tak. A ja- Chipsy. Borešek, to co? To už... to si udelal. Ja nie. Weźmiemy Chipsy. Pičošku. Kazał by si skoro na to im. Energy. Ale prestaň turme brať. Ja to neveru, ty za mnou chodíš. Áno. Čistú vodu vezmeme. Vieš. Jablúčka. Tak, mličko.
A, Czekolady tu weźmiemy. Prawda, weźmiemy czekoladę. Jabłuczko. A, już idę. Aj bananki. Tak. Na kupę. Ale to ty burberek. Jak ci teraz piszą? Mam ja tak się chciał. Platyno ja. To jest posiadką. Aha. Albo ten. Dziękujemy. Gdzie będzie lada? Nie wiem. Nie wiem. Powiem na party. Okej. Poczekajcie. Ligi. To. Widzi Damiano i dała Becky Banca i Wundał Banca z Kizita, że to jest koniec jazdy. Hej, bo je to fakt už bardzo pokazané video. Fakt je to najväčšie pokazané video, co jsem mal. Takže konec videa, zatím dělat závěce odbery, že by jsme docáhli to ty 200. Tak zatím čus.